Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapha khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithambiso ngekwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe thokozele le video. Wembukeli umlizo neminyaka engu-33 ubudala wasethokoza uthi ngeke siphinda sikhohle isigameko esicishe samehlela ngesikhathi ecishe ishoye inkuzimalanga yenyoka esithweni sakhe sangasese elungiselela ukuzikhulula. Uthi ungena endlini encane wafika wakhumula elungiselela ukuzikhulula kamnandi Nkosi yami. Obesethi ikhanda lenyoka libe selimhogela la kuphuma khona indle. Uthe umethi inhla wabona inkuzimalanga yenyoka waxhuma wayohlala le waphunyuka kanjalo ekufeni. Kanti wembukeli kube sekuxwayisa abantu ukuthi beqaphele ikakhulukazi ezidlini zangasese ezisemakhaya. Mbukeli, bekuzona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sengebe.